Akariba mara ni batariritie jamwe ja mantu jaria bakwenda kuthithirwa ni rais riria akariunga nteriu cia kaunti ya Tharaka Nithi gukirwa kwa cukuru ya urigitani ya Magutuni KMTC Polytechnic ya Muraga na kinya antu baria bekaga area kwa milk processing plant ni jamwe jaria akariba baugite ni bakwenda muno rais ethira akiaririria na kubaingiria kirindiunga iji bubu bwezite nyuma ya mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kuria antu gutariria jaria bakwenda. Mati Mugambi ni agutariria nkuruki. Barikanite na mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu bamwe bakarikiri gicigo mbunge kia Mara ibanenkanirite mabataro na mendekithia mao mara bakwirigira makinyira mutongoru wa mugongo warira kwirigirwa kurutha ndiunga gukwikuve. Wa mbere tariu twendagia iria kura gwitagwa Meru County twaromba president auka turomberwe Tharaka Nithi milk processing plant kenda tutiga kuthija ku export iria Meru County na twari na no kare magututisha magatwira riu muri na ruci no nturao ni riganu Muraga TTI ni tukuromba president endera gauka iromwe twike a national polytechnic kenda yumbe guturutira wira mwega kenda tumba kudiwega twigwite every constituency ina gintu gitawa KMTC kwa utureromba president ria gakinya bunge maitu na women representative matugiririe ya kwamba ni tukwenda KMTC Magutuni kuringana na kariba bakurikiria mirandi iretarore kuonere kubanenkera Kenya Mara iria romba riao ria mbere na tigo gukwambiria mirandi ingi yo batarona nkinya uguni kwao. Barabara jietu for example ya kuma Kere kwima na Magutuni ni distance yetu gukinya kilomita hii nyingi nego kwa na miaka almost 20 so tulingiuria antu bara twanenkele kula yetu badi gutwikaria twi antu ba Mara ki maendeleo badi na mbere guturutira ngu ira baturutirite na muno guturikireria projects ira jiendetwa ji pending for a very long time. Antu batwire bora bakugeta ata bakwenda ndore president ya kejire ntuwe tukirio bure tutikemenya kana KMTC etirio tutikemenya kana mantu ma getie tukitikia mantu kana Tharaka Nithi etie milk processing plant tutikia mantu kana methero ni kwenda kula tutikemenya mantu machogoria maganga kila mari bobu mirite gwarira mubunge Susan Ngugi Mwindu akuga mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto na kwirigirwa kurutha ndiunga kiri kaunti ya Tharaka Nithi ekubiriri kurugoria na nkinya kwambiria mirandi ingi ndayemde Mara mono nontu batigo twingo tweduranira kiatho kia kiyete kia muru ethatu kinene muno kia president wetu wa Republic of Kenya ite turiungira tarabora buye president yari ongete no mutani tene karwagiro na yantura bwambika cio ye bonde bakurikirwa so na tiemde tona twe Marare president yakaya mweru wethatu akithi kwe mantu twatigwa namo nontu nyuno kwa MP barabangi tutitugariria mtu wa Mara no wije ara agwakano muno na thenera kwenda rutu immediately ndona no tu president Mara maita maingi tukariria mantu lakini bando kinya president aya nathi ukegwa antu ba Mara na Tharaka Nithi kaunti yonde kirarambika hapa pamebaki karoni gikechia chachi agitikio ngavana mwanka wa 2027 Iramata na kuringana na uguo arume marite mbiri makiuga gagita riri mariuga ngavana ni mama ona twitwe yakatukuringa nkemi muno na twegua tukenete muno nontu tukuona mama agutugiria methori nontu gute mtongi akiahota mama tugikinya 2027 etho irwa Mara unde ni arikanitie na nontu ta Mara tio ni titwe nyuma buru acoke sub county ujinge na joerwe ni arikitie twira turemerete 2027 lokire muno dainya tukina munenkela gite kia ngavana na nitukuona Mara kabua kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mati Mugambi.